Mûrimo jwa corona na ngarama indite oturo ni bimwe bira bitumite antu bakethwa bari na thina indito cha kimathûganio. Bubu ni kuringana na daktari wa kimathûganio Nterete Mbushila Shivulimo. Daktari ujo ugite matuja jatigirite kinya kuri na thina chiantu kuona mathina jangoge bamwe ngugi chiao igikinya muthia na biashara na babagitara athara punene. Gututhuka kwa murimo wa COVID-19 bururire wa vamwe na kwambatirira kwa thogora wa muturire ni imwe cia itumi iria andu engi maragwatwa ni mitangiko ya meciria. Wa uguo utumiri wa ndawa cia kulevya makiria kuri ayuthi wanakuo ni kuracungira mitangiko ya meciria varia engi ao marethira matangitethia na njira wa yonthe. Ino ni kuringana na mutaaramu wa meciria ni wenda gitari Shila Shivulimo. Kuna an increasing social isolation after janga hili la corona ambalo limechangia sana kwa stress levels kuongezeka kwa matumizi ya pombe na mihadarati mingine, kwa kuwa watu wengi wamepoteza kazi, wako nyumbani kwa muda mrefu, hawana pesa ambazo walikuwa wanategemea mbeleni na mambo mengine kama hayo. Anytime kumekuwa na a downward trend katika economy, pia iko associated na ongezeko la magonjwa ya kiakili. Na varia vari na vata ya uria uri na mathina ma kimeciria gukorwa akigwata urigiti, utaro na wenda munene niguo avote gukorwa agicokerera muturire wake wa vau kavereri. Na focus yetu pia ni vijana na pia wale kwa jumla ni vijana from the ages of 18 to 40, kwa sababu wao ndo tunajua wao ndo wameathirika sana na dawa ya kulevya imekithiri katika mazingira yao. Wauguo nayo kanitha wanayo iri na itemi ria kugwatira andu ta aya mari na mitangiko ya meciria na njira ya mavoya, undu umwe na utaro wa uria mangivota gukirira na gwitungata uria kwagirire. Ni tuli na andu aingi marahuthira drugs, ni tuli na andu aingi hopeless, amwe ni moimire micii, ni tuli na andu maikaraga itari na kirigiriro, na maundu macio mothe ni mweturwa na muginya kanitha-ini, because we are encouraging people waacha na mambo ya drugs nigetha mahota gukuria mitore yao. Na varia thirikari iravoya gukorwa ikithondeka mathibitari makiria magutangikira arwaru a mitangiko ya meciria, undu umwe na kwandika marigitari aria mangimatethia itakuriganirwa ni kuvesana utethio wa guonthe uria urendekana ni thibitari cia andu kiumbe ta ino ya Serenity Homes and Rehabilitation Center. No ndimorie makorwo na mathibitari mega, tondu uyu ni undu wikuo mahinda maya nigetha tuhote kumateithia. Undu ungi no hoe thirikari ehe mandagitari mega magokaga guku. Bado no njurie angikorwo kwi mundu ungienda gu sponsor kana guka kwariria andu guku twi open, okay, karibu muno. Musi uyu ugakorwo ari kiguni makiria kuri ayuthi aria mathukangitwe ni utumiri wa ndawa cia kulevya. Ngiripotera Weru TV kuma mwenu aria njeru gicigo mbunge kia Mbeere Therero, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.